Hilap ka Bos Rusman di atas mangga ka Parayun ya Bos Muji ka Payun. Kicep akan abi ngartos kicep anu ayah haratos wahilakan walepa da abi kumangkan da abi kumangkan abi sejak kumawa kicep akan abi ngartos tangkas abi bade hawatos kutu sangkakan kutu nyaman aga bade mika cinta aga bade mika cinta abi ge bade satia mangka hati ulah pohon ulah jalir dina janji ulah hilangkan diri api kudu tepat Bos Muji karena janji kicep akan abi ge ngartos kicep anu ayah haratos wahilapkan malepa da abi kumaha engka da abi kumangka abi sejak kumaula kicep akan abi ge ngartos tantas abi bade hawatos kutu sangkakan kutu nyaman akan bade mika cinta akan bade mika cinta abi ge bade satia mangka hatikan ulah pohon ulah jalin tina janji ulah hilangkan diri api kudu tepat kena janji. Keraya wecu Mas Mujatur nuhun kicep akan abi ge ngaratos kicep anu ayah haratos wahilapkan walepa da abi kumangkan da abi kumangkan abi sejak kumaula kicep akan abi ge ngaratos tangtos abi bade hawatos kutu sangkakan kutu nyaman aga bade mika
atur nuhun.